Ditore anak neka sekira engak ke sampean mula sampean sedeng ki pakan itu mengko re pakan itu Pak. Mengko re pelempo melulu anak menika. Manja terus, toroten terus, lantor terus, lantor terus, lantor. Beda orang lapor ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Umar, kaula nyono tolong ke panjenengan untuk mentakdib anak kula. Arab apa sampean? Kaula togole balolo bi anak kula ni ke Sayyidina Umar. Kejeman an sampean. Nyono tolong tak dipaki, beri adab, deki, beri pelajaran ke beda kandin to sareng abdina wahai Sayyidina Umar. Ya marhaba. Ke beda anan sampean. Ke anan ke Sayyidina Umar. Bener kaki anan ria engki. Arapa bapan kaki mae tokol. Sampai kaki monokol tak okoran engak nokol hayawan kaki. Kadik monokol nyak banyak noreng, Pak. Derma todu sekira-kira. Bapak itu kole anak. Sini ke Sayyidina Umar. Pacat kula nokol bapak kula pacat. Sebab hobi na bapak ni kan nokolen sape. Jadi kula mulai kikini ni ke cuma beri pemandangan. Kelaban cara bapak ni kan nokol sape. Ya jok nyengkal, ya jok nanggolo, ya jok nyaka, kasaba melolo. Bitabit. Sape ni jual bi bapan. Sape ni jual ada saya tokol akhir bapan saya tokol. Ya sampai raja ji lah nokol lah. Apa dabun Sayyidina Umar? Walaqad aqaqta qabla ayyaqqa. Langsung ngalle posisi Sayyidina Umar. Ajiling ke babat. Walaqad aqaqta qabla ayyaqqa. Sebelum anak kakek ukuk bengal ke kakek, berarti kakek saya kurang ajar kade. Berarti kakek saya tak bener kade. Sebab kakek beri pelajaran kata dia ke anan sehingga anan kakek dia teti anak sedurhaka kata dia. Walagot agak tagub la ayyagaka. Tokolen bapan bisa Sayyidina Umar. Benianan saya biar ngalle. Arab sebab ring tuan atau keleru adide. Oleh karena kadin to beri pelajaran saya tepak. Mau sampean mampu sekolah ibtidak. Mari ibtidak mungkin dia mampu. Pongke boleh. Tak ada sanawiyah ni pelajaran ngalle ke Sidogiri. Thanawiyah. Mungkin dia bentuk terus aki boleh aliyah, mari thanawiyah aliyah. Mungkin dia bentuk boleh terus aki. Mun tandi bentuk ya wis. Mun mari aliyah, mun laki ya bi abiniyah, mun bina ya alaqiyah berarti je lah. Madrasah paling tekki je lah wis. Aliyah bi alaqiyah je. Tadi jaga ongku, faham enggak? Ulang Al-Quran. Kira-kira ring tua mangken nikah mon beda anak tak ngakan sehari semalam bingung tak bingung? Bingung. Apa tanda nginum ya? Tanda susu ngotato, tanda ngakan lemes mulai dua hari dua malam tak ngakan sekali. Bingung ring tua na. Ngontal kul maples mare. Ngontal apaan sebarang ebri nafsu makan. Ebri nafsu makan anak ni ke supaya anak kelak bisa ngakan. Tapi ring tua makin tak bingung. Anak tak ngaji ni ke tak bingung. Ring tua kelak tak ngeding anak maca Quran. Benih sehari dua hari, benih seminggu, bahkan sebulan, 2 bulan, bahkan setahun tak ngeding anak maca Quran. Dia tak bingung. Wak. Terjadi rela. Terus sampean berharap dari anak saya kadar ya doa gini. Ya tak mungkin dari dia berharap. Sampean berharap anak saya kata dia saya dedek cara ngak ni ke bi sampean mon mate ya entar na ke kuburna otabu sampean kirim doa kirim Fatihah itu akin reng tuan dari dia mah. Cengki odin letak perhatian kok reng tuan kok. Cek berharap. Oleh karena kak dito jagongku nika bisa dadi swarga sampean bisa dadi neraka sampean anak.